Jaz sem drugo leto 40, tako da prosim, 16. februar si rezerviraš za mene. Samo malo, ti si vodnar. Ja, valjda. Ej, samo jaz sem tudi vodnar. Priseže. 5. februar. Priseže. Isto kot Cristiano Ronaldo. Jaz pa 16. februar. Jaz sem... Ej, oprosti. To si mi zdaj zanalaš naredil, ne? Jaz sem redel. To mi je zanalaš naredil, ne? To politje z vodom z Murko, to se ni bilo po nesreči, ne? Se je videlo, da me Murko zanalaš polil. Murko pač išče samo, da se piše, ne? Pa da se govori, ne? In tako da ne vem, mislim, naj se ljudje postavite v mojo kožo, kako bi se vi počutili, da stojite, se pogovarjate, smijite, pa nekaj ste mokri. Mislim, kaj se to dogaja, razumeš? In valjda sem bila iz tira vržena, ne tako dobro, da mu nisem šamarca stisnila, ne? Na mojem šovu si mi zato naredil? Ne, to pa ne, gledaj. Nikoli, zakaj? Nikoli. Ej, imaš kaj zapisati? To se nekaj polilo. Burno sem reagirala, zato ker sem bila presenečena, kaj se dogaja, razumeš? Menimo se, pogovarjamo, smejemo. Pa ko sem še videla ga, ker sem bila točno stala in ko sem videla, ko je on flašo stisno skupaj naredil, ne, in videla sem, da za nalaž bo narejeno in valjda sem znorela, se pravi, imel je srečo, da sem reagirala tako kot sem, ne, ker bi drugače, verjetno drugače bi dobil kje šamarac okoli in ampak ja, okej, se pravimo, vsaka reklama, ne, tudi ali je slaba ali je dobra reklama, ne. Oh my god, ne. Polil me je celo. Z vodo me je zalil. Sem potem tudi slišala, da je pač kao prvo Murko rekel, da ne pride, ne, ker ima nekaj nastop, ne, ampak je potem on verjetno vedel, da bo tam se nekaj dogajalo, kao Murko so se vklopile lučke, aha, gremo, bomo si malo reklamice spet naredili, ne. Vse lase bom mokre, le. Kakaj ti kmet smrdljivi. Si bil, kaj mi naredil? Murko. Naslednjič, ko ga bo videla, kaj bom rekla, da bi tak. Da bomo malo se smejali, pa malo zanimivo, pa malo dretja, pa malo šova. Malo šova smo naredili končno, ne. Jaz sem ga videla, ko je naredila z vodo, pa je špricno tako v mene noter. Samo, da bo se pisalo o njemu. Pa ne si svoj šov naredi, materna, gled. Ja, mislim, jaz ne vem, zakaj se ljudje šlepajo na druge ljudi. Mislim, pa kaj nisi toliko sposoben, da se sam delaš reklamo. Jaz se tudi na dobenega ne šlepam, pa si delam reklamo samo sebi. Če nisem toliko zanimiva, da me ljudje sami opazijo ali pa sami pišejo meni ali pa ne vem nekaj, potem očitno idi dol iz scene pa bodi doma, razumeš? Stisno se pa si me. Pa ja, verjetno si stisnil, ne, flašo pa si me polil, da nami, ljubi, no. Kaj je zdaj to bilo? Daj, prosim, se mi da tako igre. Dela na svoj račun, ali na moj račun služite, no. Imaš srečo, no, Murko, imaš srečo, da nisi dobil focna od mene, ne, ker, glej.